početku ove godine svi imali smo planove, putovati, družit se, renovirat stanove, al svemu na kraj stao je ovaj glupi virus za 2020. Zato veliki minus, ni slutili nismo da doći će da strave. Nosi masku ili bi te moglo koštat glave. Zbog ove korone ništa isto nije, ne možeš više stvari što si moglo prije. Ne rade kafići, kava se doma pije, od maske više ne vidiš ni kad se neko smije. Ako bi se i smio kad je došlo ovo vrijeme distance, izolacije i glupe karantene, stroge civilne mjere, pandemija nas pere kao da je rat, ljudi pune frižidere, kupuje se hrana kao da je džabe, otkazani letovi, zabranjene svadbe, al treba slušat stožer, pazi da se ne zarazi, i svega izvuč dobro i kad život te ne mazi. Puni pozitive, čekat bolja vremena, razvedrite se malo jer smo došli do refrena. Neće preko noći, al sve će jednom proći, nadam se što prije da će bolje vrijeme doći, da iduća godina neće bit ko ova, krenut ćemo iznova u ostvarenje snova. Neće preko noći, al sve će jednom proći, nadam se što prije da će bolje vrijeme doći, da iduća godina neće bit ko ova, pa krenut ćemo iznova u ostvarenje snova, ja.